Ntuko ya naru ataramu ba barabara kuma Rwangiru wa barabara. Minista wa barabara thirikari ni atharakanithi amwe na atongeria bangi ario munini wa ngavana kaunti-ini uni bakinyite ndagachene ya nithi kuona uria yumbikia kwagirithwa. Akiaria Nyagamu Israeli augite mubango jwa kuthondeka ndagacha ije ni jwambiriritwe rungu rwa ngwataniro ya thirikari nene na thirikari ya Muthomi Njuki. Atumiri ba barabara eu amwe nabo ni boretwe kumenyera muno na kunyia rwero nderia bakugitania antu au. Ndagacha ya muro wanithie twire kumenyekana na kieba kiriro na nkinya nkuro cia antu mwanya mwanya. Akariba kaunti ya Tharaka-Nithi na nkinya atumiri ba barabara no batwire gutumana antu mokiri thirikari nene. Muthenya we munthi thirikari no yonanitie wirigiro bwa kuruthwa kwa ndagacha ino. Mabisa kuma kiama gia kurutha barabara nene ta Kiokena munini wa ngavana Wilson Nyagamu Israeli na minista wa barabara kaunti ya Tharaka-Nithi Giti Kinjiro bariongite ndagacha ino nyuma ya gukara nthi kwaraniria na nkinya kumenya bura bakumirutha. We are here on stakeholder engagement mission to discuss with the county government of Tharaka-Nithi on the interventions that we're proposing, and of course to seek views, because basically we are mandated by the constitution to make sure that we engage, that we get discussions going, that we get everything together, that we are able to provide solutions for the great people of this country, to save lives and to make sure that we do something that is in posterity. Israeli augite kaba kwaranagiria kenda kumenyana atana ikundaga chenwe kaomba kuruthwa kenda gutiga kureta kiriro na nkinya kieba ndeni ya nthiguru ya Kenya. Namwe tuna ikero kinene muno nuntu antu betu ba Kenya Highway Authority ni bambiririe tani ni ngwenda go testify nindo na wero kiendelea nao no ntelia wanimbie kuendelea ni umne kumenya tabara iraga go study muria ni diekari umne bareze tani kenda twaraniria tumenye views wanto baruta proposal yao namwe proposal yo nyinge ariuga ntuwe igukinya na kiriro gia karikira batwire kurira gikigwikite i thirikari ya ngavana Muthomi Njuki na thirikari ya ndagitari William Ruto. Namwe ni dimbrate tekairo ga ntubara kanidi kaunti yake ya ne Kenya yonde no ndo metegarisa badiete Mombasa ndikuonaga au nyo badigagira most cases mugandi ando bandisaimine barabareu ntikwenda kubastumu lakini mbuga ama orobata ireretie muno gwe no mbuga atire hagitaga gukinya kari yeto itongole 20 His Excellency the President na His Excellency our Governor Onesmus Muthomi Njuki kuingia kirikaniro kiao ringana na injinia Giti Kinjiro ibwega tori na nginya atumiri barabara enu kwithirwa bari metho na nginya gwichunga nuntu barabara enu tikera rika kuruthwa na mibango no akayambiritie na no akethiete na mbere ngari nyingi kinya marori mare moigutwa kogu solution ira ba ochwatha ino ikumake sure barabara enu ikaigwere smooth bora ngari ka kurukaga ndagacha irega akwa itena thina na tutena mitino ira mingi tumbakwe twini ondeni anithi na kenda barabara cietu na ndenda kwira tubetu bonde Tharaka-Nithi na Bamiru na baraba kumbigwa tumenyere ni mbere tu solution ino tutumire barabara ino tukimenya igwe ina thina tigo twikia furi atu wa approach ndagacha ino kenda tutaomba gukoze accident na tweterete turutha no tuwaka ndagacha naku etia kwa mweri uyu. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mogambi.